Inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda ne dok taj narod se ne promijeni. Allah ovdje nije rekao yugayyiru anfusahum, da zamijene sebe, da dođe nova skupina, da dođe novi narod, da dođe novi džemat, da dođe nova zajednica, da dođe novi ummet. Ne. Već je rekao ma bi anfusihim, dok ne izmijene, ne iščiste one prljavštine koje se nalaze u njihovim dušama. I zato izgradnja muslimanske vjerničke duše je preča od bilo čega i od bilo koje druge izgradnje za kojima mi žudimo, poput kuća, zgrada, dvoraca i tako redom. I zato povedimo računa kako izgrađujemo one čiste i oblikujemo one čiste